Yar Marete uria kinya ukumereria matageti kiongavana Meiro augete no mwanka gwicithirwa nkathe cibitari ya level 5 gutwika level 6 kuthujwa bwega. Marete JR akiuga untu bubu ni bubatere butegerwe na njira ya ndene kenda butikangaratani utungata aja Meiro. Marete nongerete na kuga mubango jwa gwicithiria nkathe cibitari je jomba kwezania na kwaga utungata kiri mwingi ni untu ikethira iri kirasi na kieguru mutuikare na iji. Kinotinje ya Marete ura ne muruirigite kiongabana Meiro monkene jwangirejire mirongo iri na mugwanja na chiumerete kuga weru boebo ige gwitithwa nkathe gwa cibitari ya Meiro level 5 gwita level 6 akiuga ndire gaitia nkathe riu ikaya thirikari nene na akiuga karina ndi bakethira bakikurukira kagita komo guchotungata bogima bamwiri Meiro umani ati level 6 icibitari national government na immediately twamenenkanira ndira tukamenenkanira yete level 6 ikumanisha tetro injari ne tia county government ya Meiro baraba kaza bagita nguge no tutumbo bori byuria byo kana byo kuno to employees ba county government kairi ya employees ba national government na ndi tukachuri atire na woni mono ngitataire nyantu begie banodiment na Meiro yonde no nto ino twikagwa ifaro dai ba mama bairi utena any other level 5 ndene ya Meiro yonde ina antu betu bageta level 5 Kuruki Marete ariuka kenda kwagirithia ugima Meiro nikuthithia cibitari cia Meiro level 5 chikagira ndiu imwe ya chekethire igitia nkathi kana ntere ijiri ni kwagirithia level 5 irere uthaiji na ya level 6 ikethire yako kuma nthiguru ni untu Meiro ni thaka bibinge bia mwingi ibo kwenda kwa upgrade lakini menyambuka katire ibwe ko bubwiri kweja mbere intigiri kana ingare intigiri wau ke madogano jako tubwiri kwamba kuthithia cibitari ule tukanenkanira yemwe akairere kathatu na kithaka tukumba kunenkanira kenda twakirwa state road tutitikanira state road tukanenkanira kithaka keu thirikari gaka level 6 yereo igaka na ndi jora bakuthithia Eldoret na area bagaka level 6 ireo yongwa na ndi batu batikana na yetu ketho level 5 batu teje kwa upgrade yake kenda twithira tukiumba kwa kamuditi antu bakongana leu na ndi igachoka ikajukia na ndi kenya kithaka keu kireo antu abaka state road baka level 6 hospital auni mbuga ga kinyamurungu aturingira kya mwaka 2027 unu tubwiri kuthithia nikenda twithirwa antu betu bagiteteka na njira injaga nkuruki kwao tukaenyangia kanya getu tukiuga ga level 6 uchoka tutunywa experts bonde baratu inabo oncologists baratu inabo specialists baratu inabo bonde bageta ki national government batu tutigote experts tu inabo nonto tutina level 5 ke report rande to shaweru weekendi reakwari etwa ni mutuge kare.